Chinese no. O kwa ko bremu Chinese no. O sabi ofiri ni kro mu ba no wonim takwa kwan. Kofi Boache enye udini. Ofiri ni kro mu ba no. Ukọ China ko wan so betua ko Guangzhou. Na wo kwa kwa de ope ho. China ni no ba no wonim akwatia. Wonim sahibodi. China ni no ba no wonim dunkwa. Wonim takwa. Na mi amabobo din se etu galamso on ma MP ni ho, ohini ni ho, DC ni ho. What are you telling me? You need leaders. You need leaders. You need leaders. Kofi Boache enye udini. China ni no ye den. Etimi ba benya asase tusu gold. And yenya Chinese almost say and sase. Sanse ni panyini bia odwene Ghana fon, odwene manfon. Yenkwa ya ni abowrom na no me se Canada. Come here do Jamfi, Kofi, obi afrese omu krom ye de chamfan ewura forest and I'm say ofra ka kire krom no assemblyman ni ho, wohini ni ho, DC ni ho. Yenka de san krofo nyina omunim hu bi. Ohini o krom onim hu bi. Na me betia akọ kro so se na sas ohini na sas me Kofi me ba Mami ko ba paton obeka cho se wan de asase mami. Kofi nie. Enso ye benya obi a wode chamfan be fa ko wram. Ye ti hanu mo. China fo no ende omanya ekoko yi bi edua. Enne ye omo no mo mfaseka na ebo. Omo mfaseka na ebo. Kofi nie. Ode afidie enne ebo ye ti hanu mo ye ntimi develop ye farmers. If you say you took cocoa, come near boy, and the question saying, how well are you developing that sector? Ya trama China fono, and mum, a dear cocoa. Omu yam barber ton my their chocolate because they producer we are unable to add value. Omu yam barber ton my na oma saying sassy, na sabi panini or my mupa, and kawebet miaba. Dia na mami dina na do ho yaw no be share ye boka chese empo so want me anko galamse a wo de waban beto so panyin twantro na de wuye ye die ana de wo ye die ase wo twantro 70 mingas wo twantro da ase wo twantro. What is this? Mu be wako obi abe wako anya dia so wo man no nana they will still be Ghanaians. Opa mo fom nyanko go bruchire they will still be Ghanaians. Na se bibi ni Ghana hanum a enye papa ana bibi enni Ghana hanum a papa ntum pese o mano na betra hanum na ene sa wudie na wudi wo mo timu no nyame mfam ho nkyemu de o nyame mfam ho nkyemu de o. Kofi nie se ufisa oba betra Ghana onana betra Ghana ene mo hwe na munye ni ye sanse mudi o mana bro. Na sa mu frisa mu nya ne sa na mu dia mu mane mu nananom no ma wo mu abrochire Ghana for sebe yenim nyansante to aba ma mu no mu dia manya diplomatic passports ade mu mane mabusa fa kogu baby. Commander 1. We have serious people who are not in government and we have people in government who are not serious. Ni na so ye mene wa because they don't come from anywhere. We ma mene wo kan nyina no enye Togo for any dear so. And your Mali for any dear so. We are Ghana for. San said, dear Cossino. More can you say no? Wouldn't you be free to walk a tiany part in tea? Sabinyan sang womb ni adwene woman on fa. A tiany part into action and rabiaso. Chuano biaso na when your time. Opemsuo. Kofi nie nukure nie commander nie omaya yetimu no me ya se panyi bia ba wonwene ono ne de ene hia no oni na busuafo onya betra so a odwene said obenya power next 4 years nanka oman yanya Mahama na Mahama de oman ni ti akwaje bosia
busia ne bo amukra de omo so omo de ben misappropriation onfa nye de oso e no na odi bia koso a odi bia koso a otimi ya bibi wi a na odi ne say bo ne bo na maye wi ama Ghana na saska na de no unya no wen ada say from taxpayers money or odi Ghana yeti na akogi loan that's sikana nya odia and there we ye no nti de vote to sell baba so who is Mahama say maye we no odi ne say bo ne bo no nya MPP aba. Unfortunately, Abusia Chedemino can yipa 32 years, nothing to show. Near nya Ghana. And this yaba, Namahama, or better to a papa so. Or the Ghana Chakwaji Busia. No, or son hon samrane. Minam yewe, none and Crawford dinachi, yan yawe, Sikani Yanisiko, taxpayers' money. And that's what kwaji loan now kwajina yase Ghana de kasa na mecha odi ma odi ka 19,761 o say bibi sa odi no nyi hwe kra na 19,000 me ka kire Commander 1 ebusia na kwaji ye no ye wi aye me ne wo ka ba ne ye ka kire se me na my ya ade so ubotom sika na woni ana wu papa bi sika na ade ye Ghana desktop 19,671 Wait, ne car eda so sesi e. De Mahama boy ka ho bi. De akufo ado tama na onya mai o to ayampia no ono so be de abeso abebo asoso no enie. Pipi na oba no o metwa de Mahama ye ni so. Ghana sika yakogi. Ne ade abehye bibim, ne ade ye no. Sai bia kakakra bia me ya wi Ghana politician MPP ne ndisi adwem boni nti obeka cho se onfa bi nsoso mpo nyanwie na edam se NDC ne frase no okokoya NDC fo beje fans no hwa adwene bi adwemfo bi ekokra mo eno nti wo se project no aka nwuram anase esi ho onfa entoaso project na ye Ghana esika omudi yedi akoje busia no no achene ne yire ne madi na oyonko ba wo se what is sika kwoshem ne ye wi because other party ne opponent no any phrase enti obenya credit ne agya ne saa Ghana for whether under Mahama you were complaining under Kufuor you are complaining. We've complained since Rawlings. We complain under Rawlings. We complain under Kufuor. We complain under Mels Mahama. We complain under Mahama. We are complaining under Baumia. Yanka said Ghana for dede na mope. The truth is that ampa Yaswan show, Yaswan sa, omuna omu draw ye pe. The first time Asante Kasa bebuwe, ye define no. Say nsuo ne nsanka wo so a uhu say wait no difference wom but we de nsuo nie ya tamasoa nsanie ya tamasoa wait ne ye pe. Nukre wom nie yenka nukre enkyere Ghana for. Se wey na ye hwehwe de a say na ye hwehwe de a ene Ghana for we went on a wrong direction. We went on a wrong direction. So for me, I'm thinking of say MPP Nama John Mahama Eyabe Messiah. Oh yeah. But we know him. Ye nimne level. Ye nimne na memo the style of governance. The style of leadership. We know. Say MPP to two near me ye. Ena ye gina ye na nanado anya so dene. Ena mra Ghana 4 years say ye here finance minister. Na ompamo no a. Ebi anka MPP and Rusa level way. Free SHS fine. It's enough. And okay free SHS and enough. What you to say? Mama is also a progressive. On kwa ne phrase. Wakanta. Also no. What the anya ne kanta no kra. The reality on the ground ne say obi nka say free SHS nye. In its current state, parents are yema senior high. We know what is happening.
what I say nti free SHS no enye policy to convince everybody say me vote na ba bepe wa bra me ba na eye free senior na be ba dia then go back yemfa so wa asem so also why adwuma with free SHS tenase relax ma wadwuma no emmo kwan ma adwuma ntimi ada ne ekoto aba fe de na mo disika na mu ntimi mbo kwan na ade ya free HSS amaya ade mfa so aba Ghana for ekoto ama you spend 40,000 Ghana cedi in each polling station at a Joshua last minute the mudi ka che ye ne kwa na nche last minute you spend 40,000 Ghana cedi by election mo save seat you spend 40,000 Ghana cedi in each polling station multiply 40,000 by 200 run off with their big Ghana